Oke, iti na po kamayan dat kataadan. Gugulian, mantak pa paguguli kagu dito nung katanduli na it alaso pelajaran dat apurimanan ki. Oke, karait na pa din, sira na pa din ako linohaw di Tuhan Yesus si Zacchaeus nga otood di siya di otood ni siya gisambot kan pa di siya ay kadi siya separuh mantad di kahaharan ko nga patahakon ko kuma ditulon na musikin sebab dat otood di siya patahakon ko da separuh mantad di kahaharan ko kuma tulon musikin ina pa hinuman ko udutay ti ka inuman ko buyokay haroh na po nga pagulian ko ingapat kapilipat kasyo. Jadi ina pa di pelajaran dati dite dong anak karait det miladi dati borosan dat oinsanan no pa harta di Zacchaeus nga maingay no pa siya imila kamon dat no kadido orang putih di let go ka pologoso no pod aiso kay borosan no pod haros 1,000 tusin di siya 500 taha ko siya tulon na masikin 500 pambayar ko ditulon na numan ko pingudutay kasyo numan pimbuyukay ano ilanong piran linay di siya dat pingkarajad katua cukay ano ilanong piran na ribu piran na hatos tulon na numan di siya buyukay nga sanggupan di siya papaguli kaman na pa diham piyay na pa harta di Zacchaeus nakuro tu otoo di siya sayra dat tinarimo tay ka mininsamok nangatan ni siya di Tuhan Yesus iri no pa nga dari sudut positif iti kamayan dat otoon okay ina po hit kantakan na kumoduo it aosanong ikamoyan dati dat dari sudut negatif ito na pa di kataadan nga milo hipaparikot at karotuan okay minta maaf house nakuratu akapal ida pakit sira na pod house nandam yang paidet nga tambalot nga muli nga piyay na pasuang kapakit otood di siya dim yang pay tambalot daw hom nuno pay haradam patakon no pa siya ambil lagi satu set ka contoh lagi otood to kono po nga takon to kono po iharo jadi iswang dat sudut negatif iti kataadan nga haro otood no po nga sonong to kono po papatahak tusin mati nga yun sakira no po iati itanganak teko iatim imikaruhang otood to kono po nga aya harodadi ginsu harodadi ginsud gatang pakitaku ampiro kadi karuhang mahal mati di kan 35 ringgit ka nga otood gyahom pamilay ba no ba ka bayaray 35 ringgit bayaray nga umbalay pagid antakan da imogod-togod ko susah ginawo sa ringgit pa nga susay manahak okay kumodua sayra na pod otood to ko nga okon na ka iti kamayin da kahaharanot asapan dati dat papatahak nga iti tinan dati nga ataman takay papatahak tulan da bay no ikaw mo na tulon na bulan kasi sayang 14 hari bulan hari Valentine 6 hari bulan na matibay na hom 8 patadam orikot 8 patadam orikot pikira-kira na di jadi sayra no pundat orikot ikaw mo
hari kasih sayang om hiri nandat ino po di gulo po om mimpanaw terutama di kabandaran lah mimpanaw kan pandad hila kabandaran na it antakan dat 14 hari bulan itu tuh hindi nga kung kita nunan dit magi pasang-pasang nandat kini kita bunga dit pinanahak di Sumandak baru batid deh. Oke, ti kasumandakan. Sama kasumandakan di lain ko kasumandakan dondo nga. Tumbayan ako orohian ko no katori mo bunga ki. Asal bunga lah. Bunga tai ayam tay ko bunga mawar tay ko hari ini bunga kuburan mati ki. Di bunga campadak. Hari ini di bunga campadak. Nga odo ko katori mo. Jadi hati-hati untuk 14 hari bulan 2 terutama di kasumandakan otood kau nopo nga purimanandat ay pasarahan nopo ako pasien kumadit boyfriend ni. Jadi mungkin ini agak sensitif kada malayo nga sono iman gulang patanda tarahat lah supaya miloh dat mengintong-intong dati kadang-kadang kada dati borosad iti nohot kasusano mamaratu iti nagi kataadan da sumonot ay ato kay apurimanan dat akan nagi asanong kapiyak karatu dati pengalaman ko ani ba dite no manatawd mininturog dite no adi narangaw kapi nga ang ko diho minehay pamain badminton ako din na ilanom nuno kinataadan ko nadantakanid dito sigog kadadi mo sanong padadi ginawod mo'y panakisigup idit isigupit ang tambalot to san sigup-sigup gyadi lo di yo dadi dit o sanong to mo do pag ginaw ko mo'y pagano di sagirit at miyampay nila manigup nga ay haro pakasari ginawod ikapurimandat ay dit ilo na di nga manigup ka jadi ay kadang-kadang ko ina pa yung milo mangimbayat datin iswang dat apalid to ko ti boras kinarhingan nga iti kataadan kada borasad ini kasusan iti kataadan nga mili manumpalid dati sanong gidit ood kan apanganakan dit di okay ina pa'y kalimpupusan dilat ayat binara sa iswanggat Lukas 19 kano pa di Tuhan Yesus boros Yesus kumadaw tadaw da bayno no silih kaselamatan kumad walay ti tulun iti nga tanak ti Abraham nuno pinabuat di Zacchaeus umoyso kasi patahakon ko o pintanga diti harod idoho kumatulon dasway tulon mo sikin papakita dat minintalang di ko puahangon di siya puahang di siya di heridi kumadwa kano pa siya nga sakiran na po haray binuyukan ko nga bayaran ko ingapat kalipat hatus na po di impiradiri 400 ko 500 ako iya karati na ingapat kalipat iti bo 2 kali lipat kano po nga hatus na po hom 200 lagi 3 kali lipat na po di nga hatus na po hom 400 ke 500 gagal mitik idea perlu kalulusan na live miti-mitik lagi ay live iti okay jadi ay ino pa di kumaduo nga bintahak di ngay Zacchaeus mantadik kataadan di siya di mantadat kasyam ingapat kalipat takon ko kano po nga karahit na pa siya tiya di kamoyan na po nga ino po kasalahan iperbuatan di siya nga akunan di siya magakon na po siya akunan di siya sebab po otoo di siya minintalang di
kapurimanan demi agalid di mantadet perbuatan di sila kapuriman isyo det bertanggung jawab idit kawaboy andit it amu po kapuriman isyo bertanggung jawab mantadi di kawaboy andaw di nakatalib yati nomor 3 tiham haro hiit haro nanda kajadi sebab po yati nga lepas tangan to kono pagi akan pun nagantihan kono di nga isyon na gadi ketua ilo no padi kay tanda ho kam ina pun masalah di nga mantadi dia di gulupo jadi mantad ko kataadan di Zekius dat hinay Tuhan Yesus sahiri ino padi kapurimanan miyagali di nga minintalang iginawa daw gisam di dat apuahang isyo abintahak magakun isyo di kesalahan nga daw bertanggung jawab isyo di perbuatan daw di nakatalib jadi iri no kakuaan dat rinetan di Tuhan Yesus set Zekius na po nga tanak di Abraham. Jadi ia tidak timpu dondo. Nga sayra no po otood toko dan nakotarimo di Tuhan Yesus di antara no po di ciri-ciri ikaw boboyuhon dat iati no po nga tanak di Abraham nga apuahang toko. Haran ako di itino po apuahang nga sayra na daharo harata dati. Kani ka yadi nga miyagal po di Zekius opuang hang isiad mantad i harta daw itanggung jawab di siya bertanggung jawab siya di perbuatan daw di nakatalib akan ketangkiadan di siya jadi tidak semestinya iti dapat kepuahangan nga maya nati harta iti perbuatan dati iti tanggung jawab dati nga sebagai det iso mantadidit kaboboyohon dati sebagai tanak di Abraham. Sebelum boalihuan ku palambusan ku manta dila tanggung jawab, okay? Okay, iswang do keluarga, saya napad aretan nila orang kurang upaya nga mungkin iswang pa keluarga nga mungkin dat ina pa'y malahing kusay ko tandu itanganak haron po hit okay yun di antara di tampinay daw nga kada dati may tangkiya dahil kami na tanggung jawab ilo na po tanggung jawab ilo nga di antara di ciri-ciri sebagai tulun-tulun imilaborasan dat anak Abraham keturunan Abraham kan pelem ay ilo no hit keturunan di Tuhan Yesus pananut di Tuhan Yesus jadi nakalambus kena alihuan po yan dati ito nga mga rula okay jadi wano pa di dati iswang dat kay ayon dati pelajaran dati nga karait to kadilat orang kurang upaya sekiranya pod mila ku borason Zekius na pala orang kurang upaya nga ay naborasat orang kurang upaya isiyalah nga ino pahit awayaan di siya man ku pakoyta sebagai orang kurang upaya halip ya dahara kemampuan di siya okay kagumuhan na pati kamayan dat okay ringkas daw nga iri na ay tutunan dati dat harohiti kamoyon dat akorongaw pekak ataupun tuli haro nagitit ako kito haratit kecacatan fisikal ititinan hara nagiti kamandat kecacatan mental mantada apat ilo apat contoh gumu ibala nga ano ta kana pa apat lah tong kamimpu na di rumah sama iti ham hingga no pa karikatan ta ko lagi
maasasa po ikan telo. Okay. Jadi mantada apat na polo nga haro hitit okay secara semula jadi haro nagitit sigog kahit it kasusuna di nga kakito nagidi atau intalang nagidi. Miagal na polo ako rongaw wakak atau tuli nga haro higyahit haro iti tolingo nga kumbal man kud haro hilat aiso nga iluwang do tolingo. Paingka nagilat ako kito haro hiit bobos kad aiso no pati mato nga haray haro mato nga ako kito normal pia poing ko dit ako singud termasuk katu diri masuk gigan tarig nga ino pa hit ay tutunan kapit kita kapit tangawlon nga ako rongaw ako kito ako boros i masalamin tala ino pa di ako singud kam jarang-jarang ako di mo tulon mo boros at dia okay itu kad ako singud to ay ilaan na tita ako singud bo. Okay, jadi muntak kimi karuhang nga siyaw dat sakiranad itino pa nga milad manindual na kayo nga asanangin awayaan takati moy dadat itinapot jamaat masyarakat dati nga kapuriman dat pangkukura dahat pangangambalot tako diolo kay kapagulo na pa kapiyo nga itimi karuhang sira na pod kasuwang takatit kapasyen na mikaruhang nga gulo na pod asaro dati nga haratanak pa hara na pandahit asusunan da okay asusunan di sao daw ngon da taru tamurama ho sira na pod dit it kasuwang na dit wad bersali ni karuhang nuhom nunuha perasaan nu ka nu ta purimanan nu simbar na panda di kusay nga to matub po ginawa kud mandad ka it pangkurong madi modasin na keselamatan di tanak modasin na keselamatan di it tina karuhang nga atumbayaan ka amo ino pa'y bobos kapiyad ikakatub ginawa di nga ako kurang madi tanak putih ka iri memanggat moda sih takay keselamatan di tanak keselamatan di karuhang nga ino pa'y bobos kakatub ginawa nga ako kurang mati tanak po ka iyo nga iya dito saro ko dilahit ako kurang mati tanak putih ka hiri nandod ay ano bagi asa nang iti panaraw-saraw bagi mumbal nandong ay ako kurang madin sigog kad ay isat talingo kanat ay yun neta aramay de mirin daw akan matugkatub po na ginawa ako kurang madin ay so no mato sigog kadi nga ay so longon ay so gakod iyo dito sa raw ko tumanod iyo kayo nga iyo dito sa raw akon pondoh det kailah takonadid harumotit keturunan dilod ioti haroi masalah fisikal kanga ayah mintalang dihit kapuri osaro nga editiad di iri nagay panaraw-saraw bagi kulom na ko rito kasara bobos nudad it monoro nga mintalang ito purmanan dutiad di minsan bayang pondod to koy main upaya ko na kano ina pa'y keselamatan nga perkara kedua no tu ay laan datid salamat nga sebelum bet sinumuang takadila diham nakasarah takono kumakinarahingan nakapinsang bayang takono salam supaya memang kuno supaya salamat nga pasarahon tako kumakinarahingan jadi pasalamat ka amo nga nakasarah takono kumakinarahingan
tumongob to kapiyadi nga nakatahak to kano pagkinarahingan ng kasalom ko piyo hit katangob ko piyo ba nga ina pa'y kokotod ko piyo ginawa nga kukuro ma diti tanak ko ti ka haras ang ulo na video danin tangan ko dat orahyan ko na pamintang idiham mila ko mo intong nga hilod indon la program bit kick endi ka galis-galis si pengacara siya di jadi haraditi kamuan dat i acing tumano do pengalaman do pinasarita di siya nga sira na pod nasusuha ko kasya ino pa di tampinay daw di ikaruhang nga di dia la asapan do mo ipapatahakitan akot hiridan tina ko kadaw nakura tu isena pum aiso gaduolangan aiso gaduolangan ko kasya jadi arahan ko no pod makinangod dit sarita di siya hilad YouTube typod no pod dati kick endi kahom acing ngaran di siya nga gumo ya din ita murama nga iri siya di antara lah jadi sayra no pa mininggayo siya paing kukurah ta kadi dat miampad itulun na kagumuan na iyati no pa nga paing susuway pamusarahan kaboborosan nuno no pa nga normal nga ay so di langon kadudua may siya sikul tumbay anto ko dat ina pa'y cabaran do agayo kapiyo nga itit umang-umangan iti nagya masalah iti tangulon dati tibo iti tanganak dati nga ay miloh no po mano kapiyo dati tudukay haro no po o kito dati dumiagali di o kita ditanakot haro kakurangan dari segi physical sunudan na dati dat kada pang umang-umang terutaman lo di ilot miagal kahila sikulan isi sa kampung iri no mo tigahit masalah kapil tanganak dati la sumono mangumang-umang ako naman ko kamangumang-umang nga mumang iri na umbalanta ko dat kadang-kadang idapan dati sanong yelo nga ilan idahuri jadi ino pa kagwit mencabar kepasen di acing di nga idi haradi sumandakuh kasya ailan dati dat ila pia haro kekurangan dari segi fisikal ilo nga ginawa na padilo miagal dati ilo nga oroh yani dat haro tambalot haradi sumandak isya di amandasan taon na di miyambalot lahawa na di dit tapa idit sumanda kisya may dari walay manda angatay acing may diti dualay ka jadi angatay na diham rahyan ko la tanak ko ka rahyan sunudan tiada kada nanda ngay ambalo tila tanak ko ka kasaraw ko na po manasaw la tanak ko ngay pa intang ga isaram ni nang paing kukura kawaway ano ka jadi sira no pa din nabarasan ako miyagali di kasyo nga uli no di uli ako di itindalanan nga mihad ako dadi kasyo nga no kanidat antakan no pa di ham karaja no pa siyo nga kakipukul jadi di ka nga bumihad kakipukul at kakipukul na batim orangit di man kapiyo kargat iwala mihirin na di minihad di gisa mo kumbal ngay no di siyad may bunuh diri kuminsan haro dura landit asaraw siya may bunuh diri kuminsan po nga manginom barasun nga ino pa'y nakantab kung may panginom barasun kasi nga harit hiris ang paping gawalay dimi panginom barasun nga napatay jadi kalau ang ko panginom barasun nga ako napatay nga akon kapindad mintala nga gumusakit kasi jadi ino pa di kumain duo nga gumis ako dadi nga paing kuro di may papasapay la talid di la sawat kasi may siya angatay tambalot
tulunga ako may papasay ti latalid ho di sawat. Itambalot nga suwayan no, di man mo ipasay tatali di lasawat ka. May sisunod kumiras ako ka. Nga ino po di tambalot di mada di. Tumada ako iho katangot. Sakira na pandad iya diham iho madi mamatay di andad. Ay ondas dit tulunam iho minamatay dia ada napatay ka na gyando kasya. Jadi man tadi diham. Di na jadi iti bunuh diri. Jadi iti nupot kapuriman iti tanganak dati iti tulun dahara kekurangan mantado fisikal. Nga asarud kawaya adam yang galid de. Tumbayaan to ko de iya ditawayaan de lo. Sedangkan da iyati ipaimpasih dat asukup ngay to ko ang mato tolingo kakito kitunturo kigakod kilongon. Iyati nga kiginaw may bunuh diri. Apalagi iya lo ihara kekurangan. Pairarakan benda takuri lagi. Supaya tidak sangat sadih kan. Oke. Jadi sakira na pod ka kita takad hara kekurangan di tangulun da kita dati. Kadang-kadang imutigan iti na paginaw dati nga ihati no tim obingirak to ko bo. Obingirak. Kau kita takad ikairakan nga memang pun kairak to ko. Kau kita takad pia kairakan dat katampuirak na kita dati nga kairak to koy. Apalagi kau kita takad dit harap kecacatan nga mungkin dat ipamamanaw siya nga sanong kopi pingirakan to ko na sumuno. Okon pun di tanganak. Harati iso permainan dat terutamad iti kobasan no pangapohoron iti bulia dati lah sa iradhara acara-acara. Mungkin dot bayno oray tanto ko lah miloh no pom katalib no potim kada to ko no may iti permainan megaliti. Ino pa'y komon ko nga iti permainan penyakit berjangkit. Hali piad okon ko iri tujuan dati nga sayra no papaharo takot tit game dat penyakit berjangkit nga ino po hi kaboboyohon dit papaindalan ni disakit ti nga okon ni kasabab dat sumakit okon ko ya di ontok di sakit nga man tadi di kecacatan fisikal intan pagyan dat haron day mo say sakit at mayangkang kayangkang it mido kido insanan no pari nga man tadi dit masalah kekurangan kelengkapan yang lengkap dalam fisikal. Untuk no pati di sakit tem hingga padi kagiam gi. Untuk ko sakit. Koy hiyo nandat pailatan deh leta depon. Ay so nay mimpanaw ping kupuro. Asaragas. Jadi pendapat pribadi kula iti no pakamoyan dat game penyakit berjangkit nga kadang-kadang secara pribadi lah jujur kepurimananku dat miagalidit harus ciri-ciri dat mengumang-umangi lahar masalah fisikal. Jadi mila na poham kada toko mait game de penyakit berjangkit tu sorohon pagigad harno pay tambalot dati dat haro kekurangan fisikal. Contohnya masalah gakod di siya mamanawi siya nga mimpang-kimpang. Pumunsay na di sakit iti so nga hampir 100% samiagal di pamamanaw siya. Kukuro na ginawa siya, kukuro perasaan di siya. Jadi milon na po ham iti na po game penyakit berjangkit manto ka ditiadakan kepada para pastor, para elder, pemimpin-pemimpin belia penyakit berjangkit ditiadakan dalam game. Pendapatku lah. Jadi sekiranya pod satujuh kau diam like kau lagi supaya dat moy dat iti no pod tulun-tulun har masalah kekurangan fisikal nga kobi to ko dilo. Yulo idi nga akon ko kiginaw dat akon ko orohyan akon ko manu dat ino po hit
masalah kesehatan dia lo ngamia galid deh nga nakurag adi itu sigo kadid hari di game buat penyakit berjangkit jujurlah sekiranya pod iyo iharot masalah fisikal kamu aku diharo game mo tiya dihom kairak na tangawlun nga apuri manan kuid iyo kung nakantal irak-irakan na tangawlun pa memang katapot harus ang ulo ni Timo kikinangaw dat it osomok kuma ikaman kud kumbali siya WhatsApp daho lah muhot ako na siya terima kasih tu sangat terbuka siya muhot ako na siya no masalah physical no kam har masalah ako do po kailam no kamon di sidid ako ni di ko parubatan na daw bidang lah jadi har masalah ko titi mamanaw kun padi nga lurus midok kidok na beribo jadi nuno na cabaran da isu ang kaposyen no sa iradet ino na pot physical no nga miagalindo tergulong dalam OKU ogumo karangaw ko na po di sa retasyon ako nakasapot sa kirad iyo nga halip ya sa ulo na tando isiya nga respect ko to nakano isiya dat minaya hindi ko po siya namiyagalde sa ira da may sikul tatamaan dito ng tambalot memang hilo no ay ano mila borasan iti masalah kekurangan fisikal mo iti tanghanak dati nga umbalan to konak pid mamisunod di kamandat hormat sesama manusia tu iri na dagi panuhan dati tiba hormat menghormati sakira na pod har masalah physically tambalutam kada dati may ira-kira kay kada may tatamaay nga yelo na dahit oporlo da sukungan dati okay tok kom numaro pukulanam mo di ay ondilo kamu gumu pa kanagi okay harakago ti iso sarita amin amin na din tumingkod na din amin gi aputan ta ko pala taruhay harati iso sarita ako kailam atapot kamo nga sayrahan pod kayrakan ni boti nga sayrahan pod it sorohon kopiyo nga sonong iti sarita tu miya galidit milay borosan na mangumang iti hara kakurangan dari segi fisikal sarita no pod nga harati sangulo na basukon akarongaw minay hombo minay gurab kadit minay gurab berarti digi minay pimpanaw minay pimpata kadit ang kimaraga minay pimpanaw ino po hitisad di nga normal lah it dari segi physical nga alangkap lah kakito nakadi siya tambang di jadi oilan to kana ditit har masalah pendengaran tu ay terpaksa det main isyarat to di da mo boros jadi kadidit it tambalut daw intong isi dit tambalut daw dit akorongaw ka karati no pati nga silent ke ngano kadidit tambalut iso kan nagikakasyo di nakaratit yun lo kadada kasyo kadada limo kan nagikakasyo tumbukan tiya moti kadit apanganakan dito siya di tumbukan tiya na moti ka nga tontaluhan kan kadit ita korong ngahing ko pa di da pagido pa di tambang ako di kailam tapat ka piyari ka iwansay na tulo na kairakirakan nga
mimangkat iyo nga no kaira ko kuna diseritad miya galid di nga sayra ano po di sorohon ko piyo nga miya galid dit harait unsur-unsur dat milad momonsed na po hit haro kakurangan dat dari segi fisikal miyagal ko ibosukan idi nga miyagal mangumang-umang ta kay gad iya digi nga kaira ka ni mo dogya anay lano muinan say ko nawayaan ko piyo. Ya. Jadi haro podala sarita-sarita ngay nga bagal mo dirid. Okon na ginad o pagiusasaan dati da. Ngon ko piyo usawa ila saritad miya galilo gi. Irinahot kaparluan na po dati diti nga iti na po tulon da harot kekurangan dari segi fisikal perlu datin ilaan dat iyolo nga mada dat miagali di hilan na susu jadi mai to kono ilo pusoho kada di dat iati sedangkan dat iati piahit normal nga umang to kay magijik-ijik ya di magijik-ijik kadusun mengijik to kay dit sa pinormal piya apalagi gad di hara kekurangan nga man kapi gad dit tanganak dati pi jadi man to kono yelo umbalay dot popoylo paing kukura keadaan itit hara kekurangan dari segi fisikal ya oke saya rano pa tumaguang gat maya di ti masyarakat nga paingkurohot pangintangan to katiharo kekurangan dari segi fisikal sekiranya pod dari segi tugas i gereja paingkuro pandangan dati sudah pasti dat secara biasanya ini pwede dikasuab nga nabalajaran dati nawayaan dati sedangkan da itipiat normal haron na kekurangan dari segi harta nga man to kay pilion to ko okay? Ato ka naman ani sila tumasikin ka apalagi dari segi fisikal sudah pasti dat iri nga intangan to kay man to ko nurid dit di haruhi pamusarahan dati dat ay di siya haro kekurangan di siya ka dari segi pandangan dati pandangan serong madirit yan di suway kay rin nga haro nagiit bida ka pengkuragati kumanda bida bida dia ka secara manusiawi memang haro na itapuri mananto kami galid de sekiranya pamintang takod sama ada di hilo Facebook ko hingga nopod ka kita takod dit haro kekurangan dari segi fisikal nga secara jujur sayra na po berhias ko pa yung kukuresyo nga nagyasa nang iti ginawa po kadang-kadang got ay kaintalang yung pamusarahan dati dat bida ka sedangkan da iti normal alangkap asukup nga kamoyan ta kay bida apalagi di hara kekurangan jadi nuka di Yakobus selagi pun ato ko kalabus si boras bida ka hingga no pa di isu ang ginawa no nga kada no kalabus nga milaw po dati kamoyan dat opusus to ko parit yade harap ya ginaw datin bida dia ka nga kada nang opobor sa dir sa papingket bida kan ka kada narati di man po iya isuang ginaw nuno po nung kada do malayo hingga no pod ababak ka itian nga kada nad ababak ka ikabang ka to sayra no po kasaliwan pa rin nga hindi hiri sa papi nga magisukong-sukong nandaham kausa kapiagyan dagi
iti nagihar kecacatan fisikal nga sama ada kecacatan fisikal atau kecacatan mental nga kapurimanan dati nga miloh nagi dat mengganggu di suasana. Kadang-kadang indad mencuri tumpuan nino kagumuan. Akon pondad it inapay acara idi nga agumo it tulun dot akon ko hirid kinayon ni di. It akoy lod isay tulun nga hirin nandadat ay mencuri tumpuan na gindo nga at tumpuhin da tulun da hiri isiyahin dat intangan da tulun nga akon man da ko ikamoyon dat orohyan nga ayya mga sound nga di siya ti acara ka mengganggu acara ka. Jadi ilo no pandangan-pandangan iti masyarakat sera kataguang iti haro kekurangan fisikal. Man tadi deh ilo no podit dikategorikan sebagai okyo nga ilo no pong kapurimandat paindisanon. Kapuriman nila paindisanon kapuriman nila popoporion dipulaukan. Manta ko na po dagyati nga iyati na po tim isa pamagunan kamayan na po nga ay gadi ka nga merit som pipiyan na po di manang pipit okay o dahiri ki hiti ti normal hiti ito nga haroy mo ti kaadaan dat mimang oporlula contohnya di belajar nga iswang na po pergaulan masyarakat ata kadaman ay sa day ka mo natulong na diskriminasi kage dahiri it dipulaw kan nga isa kagwit amo o sanong iswang da masyarakat karay titit orang kurang upaya nga diperalatkan iti na pundat okay yung nga sudah pundat ay sa kemampuan dilo nga diambil kesempatan sama ada secara fisikal ataupun untuk kepentingan. Contohnya harotit agent dot may pinganu hilat haro kekurangan fisikal jumadi dot pengemis iyati na pagyati nga kiginaw to kad obinsiyanan kakito to kan pati di haro kekurangan fisikal nila manahak to ko ani gadi sila mila kumaraja ka anuan taw-taw da haray syndicate dot minay pagano dilad wonsayan dat pengemis yung makikiano hirin nad haran da perangkap dahiri perangkap pot it ada ti ailaan nga irini kamondat diambil kesempatan oleh masyarakat. Jadi ogumu padalo nga oni ba iti pumatimpod pukul 5 denda pukul 6:11 minit oni ba itimpo gi. Oke, kalimpupusan cabaran ay kumadi na lihwani dito no di cabaran utama tumaguang iti masalah dat ay orang kurang upaya nga iti mikaruhang sayra no pod magasusuhi karuhang nga hirinan da mintalang day ginawod ay sigog kadihar masaalat ti tanakku ka matub ko tub no pondad sigog kadid ay sa tisolongon ka harano pa iginaw ti di ato ko alimon da hara kajadid iyo dito yati no patim hiti pamagunan do dondo harano pa kajadi do it ato ko it apokyanwon adati pokyanwon sayra dot susuh da miagali di kekurangan daw nga ino pa kaguhi cabaran na mintalang kahiridi nga ipapagayo sayra na pod akoson sa gitan na paingkuroh ka di papagayod iya nga perlu ka kumaraja akan pandad agumo da magyang Pinay asaraw no dadi ngayon pakipiara ay da tulon kasanggup naging tulun to it akan ketanak daw sendiri iya pa nga ay kasanggup jadi iti na ngay cabaran itit
kataguang keadaan megaliti. Jadi mentok doho secara pribadi ikamoy da orang putih dat nugay tidi hormat salute toko dit molohing imi karuhang di kawaya de kantakan itim iyo kayo no pa nga no pili de kawaya de miyagali dito kasap ko de tumaguam dikantakan de tiyagali de iyo no pa kapurimanam ako kasap iyo kayo kasumang bayang takonod ato ko kawaya de miyagali ti nga sa kiro no pa kaduhong kawaya tako miyagali ti may na dati pagirato o ginawo nakawaya tako diti pelajaran dit sabat tabay no hom sakir na pa kawaya tako tinga itinay isa pangalaman dit aisad idempokon ino pa'y kapuriman di pangalaman ni dinga iya na ina kawaya sangkuro kayong garitan na papagayo iya no kapuriman dit pangalaman miya galid jadi atumbayan tako dat iti magyong pinay it adi beradi sakira haratam pinay na kod miya galid di nga secara manusiawi hari kapuriman natin mungkin ating ngayaman lagi tampinay bolodin isi na po lang kataguang miyagalidi karaja ki tampinay bolodin jadi atumbayaan ako agumo na pangalaman di siya kapuriman dat karangaw dit it tamangan nga daw pangkukura dila daswang ginawa rohyan ako idad insanta daw kano ako menemuramah di sila dat itit secara live supaya dat ay lobby dat opurimananam nunu susunod di siya kumatit masyarakat nga karait itit masalah berkaitan okay jadi it ang tampinay tadi teka tabang taka haran pa'y tampinay damaya galidihom kada toko karatay kada toko kotogod kada toko kotingayamay tu isiya nga mada idad asusu damaya galidi isiya nga mada yati nga mada imolahing dati nga mada bahkan kinarahingan piya nga mada daharatiyan din nga aratian dati dat oli karana dat ipamagunan toko da nakadosa iti na pa kaadaan da miya galiti nga ato malib mantad ikapasyon dati mantad po dit impun tako dat kabaktian po kulima dat misusuab purimon ka amo nga tinopoy oritan dati karahit na dit maganak iti sabat tabay na karahit na ti masalad ketidak sempurnaan dari segi fisikal atau mental jadi cabaran demi cabaran hidup iri pagidat kita salute dengan itulun-tulun di kawaya demi galit itu kasapi lo tumagwang pati lambuso na ginawa na ko dat tumagwang pagiroto na ginawa na ko tu hila na pod sorga da sumano sa karikat kinarahingan insanan no paringa pasimbanan binaros at ibolaw nga ko kito ibosukan nga korongaw ay solongon nga haron dolongon inoponday harolongon nga aiso ay sala sala na dit yan di inopay harolongon nga tumambalongon tu akan ka jadi yati na pang asampurna dari segi physical simbanan to kad insano kakiro pumato kadi jadi tilambusa na dako sa mangat haropay kapurimanan dat ati ngayaman kapay kukura it yadi oinsok nga may na tilambusa sa mangat to kayo iyati it sa bolo mo pati nga mangumang diulo may to kono simbanay kabuboyuhan dati halipian nung kalahing to kono tinga milo to kay sumimban simbanan to ko dat iyati na po nga amang mga opusaw nagi kumadilo suway kayo rin sa ira na po kataguang iti masyarakat nga hormat to ko kadaw salute kadaw di tulun-tulun di miloh da magisiso papaintalang iti kumayon dat manahak da pendidikan kumatit okay
Yoho da nga orohyan ko da nga ay so di do panahak. Nga sa kirano pa dad harohi walay dat miagalid di. It rumah kebajikan na miagalid di hab. Milo hikanta dandad imoy pangingi muhawla okay? Manahakot miagalid ti panambarasan manahak sa mangat kumadilo. Jadi hormat to ko dilo, maito ko suko nga it usaha dilo dat sa kirano harot yun di. Saro ko na pa di gulom harot hilod panungid inanam usaha sama di anggota-anggota dati terutamad mantad hilog gerejalikas da ako no alihuan ri nga mungkin haros saritad ako ri di kaadaan di ham ako di elanum nakatilambus ka amo nga sakira no pamilo ham usahawon to ko usahawon to ko kago manahak no po semangat seminar saya sukarela lahawon to kay siya ano ba bilo no moy jadi sebagai masyarakat iswang dat tumaguang keadaan na miagaliti mahit ako timbango pangkukurohat ay keadaan nila agu may ikacacatan physical tay ka mentalit at aguangan haray na retan ditino dihila chat nga ay ansanan no parim mahit ako yelo gompio miyampay to ka dilo anuay to ka sukungan sira do kataguang dat ay tulon-tulon na miagaliti jadi tumayan ako dat di kalangan dati dit magyampay iswang do live iti nga haroho di kalangan do kayo ipagilitan dati dit kawaya iti kaadaan na miagalit ti iso kalangadan ko nga orohyan ako da kadaw dat kanum miyamong do kayo manumuramah do kayo paingkukuro ko tumaguang nunu cabaran-cabaran ina pa inaretan ko dito noom kulam kasahin si idi pangalaman dat nawayaan ako okay lagi may mga milo borosan mo pangkukurohit away ando kayo nga pagirato na daw ginawa sarahan na dati dat itinapakang garitan nga hiti na pumagunan timpo do rekot yati na po dengan sakalip mata simbanan to ko dat sa rakarikatan na kinaringan kumenduo okay gumuli ta ka di Zacchaeus jadi muntaki tulun-tulun dit ang asampin na manimban da lagu saranan ko na pada nga ino pa lagu idi nga mansimbanay to aretan na pagay lagu Zacchaeus nga urang pindik nagya hasarita di sedangkan dat iswang na pasarita di Zacchaeus nga isa kapurimanan dit agayo kopyo gisambo o insanan no pay harta daw patako daw kumakinurahingan manuh ta kadadid Zacchaeus kano po nga isiyo no hit tulundat o bintahak patako nga ino po daw hit harod idaw ka okon na di ka Zacchaeus urang pindik ka okon ka iri dato sa roto ko nga intangan to kom nunuhit pinabuat di siya it kasanggup siya pinapatako insanan dit harod idaw yati kasanggup to kay haro harta dati patakon ko tulon na masikin dat sa paro mantad diti harta ko katahak kasap to kanang indad so paro iso na tindok dua tindok lagid ato ka kasap dua paro iri katuri sa paro dua paro tiga paro jadi umbalan tadi manimbani lagun orang pindik lah mila na po pintalangon dahit nunuhit it koing goyoon dat nawayan di Zacchaeus okay berita baik muntaki orang pindik itit mungkin na termasuk ke dahot lah tu oko ni ko it nga kawas kapiya size ki nga agay manakan harohot borosot narangaw ko nga ako pa milok patapatan ito ako pa nakakita rujukan secara terperinci demi na borosot hila na pod pamagunan dawago nga ipintangaan na pod nga harati kamoyan dat pohon kehidupan sarohon na dati dat hila na pod taman
dilaid kinayanan no pa daw nga hilad Eden nga hara duo kumoyso no po nga pohon pengetahuan baik dan jahat. Kumoduo no po nga pohon kehidupan. Jadi ino po inoritan di hilad pamagunan dawago nga pohon kehidupan. Impiro bangwa dasan taon. Hopodom duo. Monikid tulan badirti digi. Monikid tulan minsimba na tua. Ino po round daw nga mangubati bangsa-bangsa. Jadi aku patapatan itu kaya nga man kuno borasa ta mod karaja rumah dati lah dahing gati kinayanan. Ino pa di boras sidi nga pengka. Ino pa hi mangubati bangsa-bangsa kadi nga iri nandoy papirompok dati ka. Siapa tahu datilo no pa di surga nga. Di osano nga ang kawasa tulun nga kinarahingan gini. Pansiri bawa ngay ko na di miagal po di do. Say di kailo. Sa kiranad osano nga siriba ka. Pengkasan ngay lah ka. Miagali adam lah. Mungkin 6 kaki ke atas lah ka. Jadi ata ka boleh magendas. Ya kayo hitam pula langgay. Boleh magendas tam pula langgay. Silap sikit tet. Man ko ini ba? Rati na po diti tampinay-tampinay nga iti kalimpupusan diti pelajaran dati. Paing kukuro na pakaadaan datinan dati, physical dati. Nga sekira na po iri hati tahak kinarahingan ang tarimuan dati. Kada dati may umang-umangay. Umang-umangan ta kay siya nga madait yun di. Nakura tulun to manang kasut tinggi. Manudat akawas yaw ngano kadid siriba na pinatahak ming kawas po nga ay milo mamakay no high hilom or wala ni maggakod. Jadi nunoy titahak ka kinarahingan tarimon dati miyampay da ginaw da payngukab kada toko da magiumang-umang to iri ni titahak ka kinarahingan kumadati mangumang-umang kau na po doho ina pa'y pinapasilih doho nga kinarahingan isay umang-umangan da ko kinarahingan giyakan kayo ihan pa nga wonsay kinarahingan sudah pasti ino pa'y umang-umangan nga kinarahingan. Jadi kada takadadi magi umang-umang magi untatori magi tama-tama magi manamatama tu manamatama ta kanu patulun sa pitulun ino pa'y tatamaan dati di nga kinarahingan. Mangantob naman din manamatama gitu. Okay, jadi suwahin na di rin basanan bo nga irin na dadit pinsing umbalan ta kadadi kagum manimban to kasinduo lima tigyari. Okay, jadi pahilan ta kanala pelajaran nila siyaw to anaruit naalala po di kotbah nga sekira na pod orahian ta kad miyampay kagut ti panambarasan na boras sa dusun manikid kaswabon ay so na po kontobon nga pukul 5 dami susuab manikid ko suabon na live to ko da dusun. Jadi papasangon na alam pukul 4:60 pastikan manguniha alam na kayo supaya kapag yampay ito kad iswang kabaktian dami susuab. Jadi kung sikaw dit kinahinaan natin iswang pelajaran iti siyaw da kau hi kaswang lagi mintang kau milih benda intangan di hilad Facebook itu bagi video lainnya nukala Oswaw channel untuk video yang lain kongsikan dan jangan lupa sanggerib lah okay, jadi gisamna di hilaat ay pelajaran dati idat penutupan sabat tabay no miyampay ta kan nakagu min susuab dat kaswabon da suab pukul 5 da kaswabon kada misis at takad iswang na sambayang at pangalimpupos at pelajaran na sabat tabay na kinarahingan iswang kerajaan sorga konsiko tu hinakadam yang paydahay iswang na pelajaran iti gumu padahit adahay na gulampatan dat maya diti pelajaran nga manta diti kasiwatan dat miagaliti oniba timpu dahay
makiano yahay dat supaya timpo-timpo do orikot nga harada kago kasiwatan dahay dat magyampay magisisa dat iswang na pelajaran may galit. Berdoa istimewa yahay muntakit tambalot dahay do nakawaya dat kantakan kapurimanan dat pamagunan di manginggarit iswang na kapasyan dilo. May nila anuay kasari da semangat supaya ayo atagak o lansanan dilo kumadia. Terutama na gid ihay di pananud no nga may nahay uhupay isang baka pusos ihay ginaw dahay di mangumang dilo pakamuamo dilo nga manahak na gid ihay dorongan sa mga kumadilo. Tuhan pasaran di dahay titimpo ang kapasyan dahay kumadia iti na sambayang dahay isu ngaran di Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinampayan dati dot sa depan na sabat bay no. Salamat minggu bekerja kumadati hinako po kapisanangan sa depan.